Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kajing yakun ya ka final tirot singkop araja apunrio bala penyat ya ka nongklau Social Cultural and Sports Association hamadan nongra nongklau haka khanyu terik unatung aja apunrio kala songshit puk na kajing yashat bat yakan hoy ki hajar ngut ki pajba nokursian joki kan hon ki bala poi ya ka final kanong thelap kum kala du kalayo ban priang ya ka song pisa ka balong silak laipo hajar tingka tingkat ka trofi katba ka patarkhma kalayo priang nyopo hajar tingka hakani kasngi kala donru kajing lekai perlok apreng ka silong lajong bakalang sning bakajing lekai kalakut hakajing khat klam don bala ban khijar hakani kasngi kabaderu kalingku singyap basispa khandai pui jong usim tirot sing ka silong nongklau hakajing don lang usim khna ka hima nongklau pa km simle kalalet benbu sentiu hakmat umat dur usim tirot sing hanongklau barakajing lekai ka final tirot singkop lawan banyadorikat lang do menteri ka sorka jela uba metba ling do kum kongsan Ubaderu hakajuk kapor UMLA kamairang konstitusi. Mentang kasih kabadon kadau kubakam kerpang kabanengkong kadai kejendap sispa kendai puai teli kisnam jong kajinyap no kajong utirot sing usim jong kahimanang kelap kadai lu kaju kasih kabangi yakmen mentah kamtam haga program mene step akte amairang kabede ibar ka closing ceremony joka jindap sans pas nem joka hibanong klaw kini ki atli ki program kini ki atli ki daw kapenlong yangi ya ka ba ngensya kasio ngensya khot ngensya yawer bat ngensya yatu ya ka ka bangin petemai ya ka jinglong jongi haki ni kipor berkijuk ki pamenta dan sibon ki bana kaliang jongpi ki pajba ilu kunju kamtam kanok klau ke balong ke center ke pedeng jong kini ki daw jong ki program mentasi kalong kabadaya yang ayah kabangannya dan mentabati mentagasmi. Wakam simdan kedua official program lah suatu anak kelau kumajulong mangesnam. Namar kajing buram cumpi bagajing itu dekat. Bagai hima berogoy. Bila pelong lo tanya kini ke tournament. Akan dia bertanding. Dikai kebangaku apa dong? Kalong. Banyak wer. Yangi. Kung kitray sno, kitray mulut. Kibalong kitray, jong kata kahima no klaw. Bat lesil ada don, kibadon sabar jong kani kahima. Kibadon hakiwe kihima. Keju kemensip, bangin pentema ya ladi. Ya ke bangin kenmau, ya ke jing IT, jong kalinglan ladi. Kejong tirot sing sispa kendai puis nem mensuak. Kecil perkemau kolong, kabha yang abangan yap kumusim lalu. Banya kebangayo sensya kumusim merau.
Kani kalong ke kubor, jong ke jemput temai, yang ibaro iwe pewe. Larang gim dong kelat lane ke benta. Kum kisim, kum ki menteri, kum ki noyalam, kum ki sorasno, kum ki no ki benta ki ba kemade. Nrei, haka jindon benta jongi bat ke imlang salang, kisnong ki tau. Bat ke society kum jul brokowe. Tu, nginya perkat, ya kene ke kubor ke bakraw. Bat ke badon kam, na ke benta jongi kum ka jai dun reo brokowe. Akan dia kapur, bangun penslim. Ila yoi mana yang ketinggi lakai. Friendly match, apa deng keselong lajong, bad kelang sening sports club. Bad gila peri yang ketinggi lakai ke baik tengah. Akan dia kapur, ke patar kemak, bad kenong telep. Kin peri yang kasap, jom ketinggi lakai joki akan kejamit. John Bon kiba keli yang kamtam hakane ka ayom jong ka World Cup kyo yang yano ka tim biasa kay ka mga ay ka jubab iki kalong kaniya ngadon la ka jong ka tim ka mga itanap henry ka bakaddo ka mga anray manyasa kalong kanu no ka tim ka balong fair haka jingilaka kata kadai ke tim ke bagi dia Malaysia. Nganu Malaysia ya kan ono ke tim ke bebrut ke bapun kumar lane ke bapun mansau beliau lane ke bamdan ya kata ke sporting spirit. Ndrei ke ono ke tim ke balong fair aka cingile kai juga. Kata ke de tim omdei termanga ndrei wat ke bapun balang ru kita don batalam. Nah, kita kerjaan yang berart legitim. Karena aku nak tim kembali akal bah, kan yo ya kejinjong. Substitution, Richard. Sky Blue, nang lawan Indonesia, yang dibrai. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.